Dobro večer ljudi, ja sam Marko Guša i u ovom tutorialu ću vam pokazati kako da skinete jednu od najboljih verzija Counter Strike'a za vaš kompjuter. Pa da pređemo na stvar, da ne dužim puno. Odete na vaš pretraživač, morate imati torrent da biste skinuli ovu igricu. Ukucate Counter Strike 1.6 v44 download. Ja ću vam link ostaviti u deskripciji, to je ovaj. Ovo je jedan download torrent, to već znate. Idete ovdje. Ja sam već ovu igricu skinuo, tako da ću samo ovako omaće da mi dođe do 100, zato mi je već igrica skinuta. Ovama će trajati možda najmanje 15 minuta, možda čak i manje, 10. Kada vam se skine, pojavit će vam se ovako. Odete na to, continue, idete na, evo je instalacija. Ovo je jedna od najboljih verzija Countera, nema virus. Skenirano je. Birate English. Nemojte ovo Serbian zato što nije, nemojte misliti da je to srpski. To je nekako drugačiji jezik. Meni su neći, zato najbolje English. Idete onda na OK. Idete Next. Instalirajte najčešće u C Games C Counter Strike 1.6 v44. U stvari možete bilo gdje, ali tu je najpoželjnije. Idete na Next i Install. Onda će vam se to instalirati i to je to. Ja to neću jer sam to već uradio. Samo da ovo zatvaram. I to je bilo to, dragi gledalci, što se tiče ovog tutoriala. Lajkujte, šerujte, subscribeujte ako vam se svidjelo i ako vam je pomoglo. A nadam se da već većina zna da skine Counter, ali ovo je za pojedince, na primjer, koje ne znaju. Tako da, hvala ako ste gledali moj klip i vidimo se u nekoj sljedećem klipu, gameplayu ili epizodi. To je sve od mene, pozdrav i laku noć.